Moram reči, da je Ukrajina država, ki jo vidim kot perspektivno državo, je država neizkoriščenih priložnosti in mislim, da je to v celoti gledano regija, kjer bi slovenski poslovneži lahko delali. Zakaj? Med nami ni več teh viznih omejitev. Ukrajina je relativno blizu država. Se pravi, da je možno se usesti v avto in si isti dan praktično v Ukrajini. Ukrajina je Sloveniji gospodarsko gledano zelo kompatibilna država. Ukrajina ima tiste gospodarske panoge, ki jih Slovenija nima dovolj razvite, recimo poljedelstvo, sploh pa kmetijska proizvodnja in lahko bi uvažali precej stvari iz Ukrajine, hkrati pa ponujali ukrajinski strani to, kar Ukrajina sama nima, kmetijsko mehanizacijo, know-how, ki ga Slovenija obvlada. Drugi del te kompatibilnosti je tudi predelovalna industrija, ki jo Slovenija ima, Ukrajina pa nima. In nenazadnje gre za neko kulturno blizost, saj smo navsezadnje slovanski narodi in ni teh jezikovnih pregrad, kot jih sicer Ukrajina ima z drugimi evropskimi državami. I know Slovenia very good because I stayed here for a couple years before. Now I stay in Croatia and I manage with solar business, solar electricity, production of solar panels and so on. And to my mind, today I heard that Slovenia is a small country. I can tell you that Slovenia is a big and huge country with a great potential. And such meetings is a very good opportunity for the businessmen, people to find these branches for cooperation. And I hope that we will today receive more information which will be very efficient for us, will give us new ways and new solutions.